Асноўную тэму адзінага дня інфармавання і шэраг актуальных пытанняў дэталёва данесла работнікаў швейнага прадпрыемства «Калінка» старшыня камітэта па працы, занятасці і сацыяльнай абароне Мінабылвыканкама Тамара Красоўская. Беларусь адзіная краіна, якая пасля аварыі на ЧАЭС нечасткова комплексна ліквідавала ўсе наступствы. І сёння праз 40 гадоў дзяржава аказвае сацыяльную і эканамічную падтрымку тым людзям і населеным пунктам, якія пацярпелі ад чарнобыльскай катастрофы. Сёння можна з гонарам казаць пра тое, што на многіх тэрыторыях адноўлены сельскагаспадарчыя землі, лясныя масівы. Можна спакойна будаваць жыллё і гадаваць дзяцей. Люди, которые проживают на многих территориях, где уже восстановлены сельскохозяйственные земли, лесные массивы, могут спокойно строить жилье, растить детей, создавать браки. И это очень важно. И мы этим гордимся, потому что проделана очень большая работа по тому, чтобы все-таки ликвидировать все последствия вот этой страшной трагедии. И действительно, смотрите, продукция, которая выращена уже на тех сельхозземлях, которые уже обеспечены чистотой, она чистая, она сегодня на наших рынках люди покупают, и спокойно можно гордиться этим, потому что это вот социальная защита, в том числе и таких населенных пунктов, это наш бренд. Сёлета на прадпрыемства прыйшло 24 маладыя спецыялісты. Гэта швачкі, інжынеры-канструктары, тэхнолагі, інжынеры-праграмісты. Маладыя спецыялісты змаглі задаць пытанні, якія іх цікавяць. Сярод тэм абмеркавання пытанні аплаты працы і замацавання маладых кадраў.